kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e katong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kasenjuk kinong sansas nong man saus imsyem. Kabadai ka kenhuan ka bakentop yaki snong kaput. Ki bahap hapo alang pi sektor. Kelapan pawe ka jingkenden baka jingilngo ka bakraw. Pantip ya ka office jong ka deputy commissioner ka West Coast Hills District kamdan jing tip satya syapang ka jingdon ka regional committee halor ki kampan bedput la kadang trikam na iam. Kasenjuk lalap ya kani hakakat we trik ujul liu aja open rio haka jing kendu ya ka deputy commissioner ka Himan Nayak penbut dia ni jing trikam ka jong ka regional committee na kabanta ka West Coast Hills District blathong nak sarkar na kabanta banya penbet ya ka jing ka japut hapring ka Assam at Meghalaya. Yang jongi kum ki kasenjuk ino sensasyon jong ka kailangti iwan mentah ni ka office jong jongi deputy commissioner wan ye kendu i wan pan jintip bat yo jinsai ka pedi bat ka regional committee nak benta ban penbej yo urusan di mentah ila yo ban ye kendu ila yo ya ka ban ya ka jinsai na i deputy commissioner ba nagal yang jong deputy commissioner imtip ba lakan nika regional committee karang don em hadu mentah di nakali yang jongi kum ka senjuk mentah ngila kerpat ya i ba lengba jongi ban poi saka sorkar ba ka sorkar kan simkya ban ajin syairu hangi ba la kadang don em nika regional committee ba la kam don syuru nakali yang jongi kum ki nosen syarnong ikwa ba ka sorkar kan tung regional committee ba penbej no ploy yo tu urusam mar bangi sopu ba ki jin jongi non sungsnong ilaman adu kasnem ka kendai sepaknya puan adu mi pa jongi hadu mangi kun mentaru imat ya kaju ucinya di nomor kata nagaliang jongi kum ginong yalam snong jo patai kadong kat hangi kwa baka sorkar kan pendep no putusan ban pendek ya ka tang bakan light naga tukumbala batai presiden haga bide bat kajingwane kendu jongi ya i DC haga nega sengi dikunto tinagaliang jongi kum ka senjuk nila jutho na kapor segi bor sorkar segi minister ba kide ban penklo ya kajing penbek no urusam ekne singi regional committee ka bala dan kisnem ki bala dep na kaleng jong disiru mi jong tiap la kan nang trikam em na kaleng jongi ni susi ban tip ba kalong kumta inang perkat ba edisi en pensai ka trikam ne kam trikam idon jing mun em ban thung ya kataru imla ban pensai ong ba insa pan jingsai te na kapor ni mut ban ong bahag lisha kan kam desu kapor bangin ong batos sedang biang ya kejing ya keren penbej ndrei kadai kapor ban ong to ya penkut no ya kena kamat ya keren penbej pot kam desu kapor bangin ong bangin sedang ya kejing ya keren ndrei de ban penkut no ya kena kamat ya keren penbej pot ta kadai jing thang kejing kwa jongi ki pajba nong susnong jong katai kat thain kata ka jing dawa ka jongi kejing kwa ka jongi kalong ba ka sarkar ka deban sim ya ka sinjam kaba khadu menta ban penbej no iputusam haga de bat ka thain ka jongi kalang pi sektor tangkumta. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.